Hey girl. Hey, what's up? Give me lá. Girl, quando eu job check isso? Como é Anfom, lá? meu man. Ah, vamos quando é no lá. Deu hoje tá lá? Mas eu devo para lá me chitar bem. Give me lá. Vim pour um petit fraîcheur parce que dans chaud. Não conheço onde está deu. Eu quando vai me chitar de eu. So eu já vim pour um petit fraîcheur quando vai eu. Ok. Que zongue pour moi lá matin, maman? Girl, you know depuis me leu. Ninguém Moun sempre. za. Só fait Moun za là. deu para poupa gwe le bide esi ve. Oh, a préparer classe pour demain si je Ya, ou konen. veux. C'est ça professeur. E pa mzen maman. E do mzen. Ai, mas o bom gozinho. É para de mundo, E tem. that, okay. What happened? Ah, konen, hier soir, je suis sorti. So, avec nouveau ménage là. Vous connaissez, nous faisons tout bagay. Vous Tout connaissez bagay? Ou balil Yes, tou nous abone? faisons. No. Ou balil tou Vous abone? Maman ou saisissez. balil tou abone? What? Tout bagay? Tu abonnes? Comment tu abonnes? Yo, li pa prete. Bah, petit bébé m'a réglé. Ou konen ke li pa prete. Li Li pa bien non. prete. Li pa prete. Paso balil tou abone. Li pas prêté. Ou kon qui a signé? Kon sa, mou kon sa. Ha. Bon. Mwen de mde lo pou de boum de boze yon e sot ap kal di mi. O mbalil to Mwen dou gen vit, li konsey pa pou. prete ba Oh sa ya. yo. Who cares? Li pa retel, retel. Ki me le Come ma on, vek li. girl. E sa li gen. Are you Oh yeah, nou serious? fel cheri, nou Wow. enjoy. Enjoy. M fatige la jwenn nan, pa Mou wè ka wè sa nan jo maman. Wow. Okay. I see you. Girl, se sa mde lo pou m joutan de. M vin de alam pou ti fresh. E pi mwa Okay, okipe girl. tou a fè bagay pou klas ou demen si je ve. So, nan Alright, pale. no problem. Nan Merci brelo. pou zan yon maman. You welcome. Ou tou reme la ma bozen, but ou men ou pa jom. E vi ni relem pou Come bam on. zen. Ah. Gam da de. E man ti mabay? Okay. Alright. Okay. Na pale. Alright, babe. Pas un problème. Okay, Alright, bye-bye. okay. Bye. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, tu fais ça. Bye-bye, maman. Oh boy. Hey guys, pase cheke video mi aujourd'hui hein, YouTube channel moi Femme Papa Bella Fab, nous comme ça lié déjà sur Instagram, moi sur Facebook. So m'baka attendre pour mon album Love là. Thank you so much. Subscribe and share.